imaš na telefonu, ko si kazal. Ja, kar se tiče sonca, je boljše, da smo tam zdaj. Vodaj bo šlo nižje. Ne, za večji sonce, svijet, goj, pol pa vel po tleh igrajo. Kada smije goj igrajo. Niti jednu nisi znala. Prijateljska. Prvenstvo se začne 23. Kdaj Prva liga je začela danes. Prva liga na Rimci se reči. Tek se mi prva začelo govoriti prva tekma. Na Rimskom.
Bravo, bravo, bravo! Bravo, Stručka! Da mi je zopet da se ovo zapustila, da sam navela, stala sam sama, Roka. Je Roka ta? Nemo pričati. Dajmo, dajmo! Ama nisi vidla? Ne igriće. Nisi pa tu si Sada je. Ne.
Je to ne škári. Ti na koga se radi članak? Nije, nisam sam jedna. Jedna. Ga tučio Marke, ne? Ja nije reačaš kaj. Eno v centru je za to pravi. Levica ali desnica? Desnica. Ja.
Samo tako. Dej! Bravo, Anton. Ma ne pa Daniela. Dajte pozor, no. Služi samo to, baš nekaj kamno, veš, to prekladaju, počenju. Niko nas zaboti. Ja, ih je pa več. A jih je pa več, ja. Še, bravo. Gol! Bravo, Perko. Ne, Jan Hajda. S tem. Ja, z glavo je dal. Ja. Jan. Jana je. Jaz sem mislil, da je tisti, je falil portir, da je šel v Jana. Ne, jaz z glavo. Bravo, bravo, še! Bravo, Perko.
Je štopal, kdo? 21 igrajo. Moje je biti na vse pogoje pripravljeni, na vroče in ja. Time. Whisky time. Jan je rekel, da halten. So vse študente, ki so vzeli, so poslali pomoč.
Brava! Ej! Cosa je ključak, a? Branko Tutuš. Tutuš. Kako je desno? 7-8, 7-8. E, bravo. Neće, je! No!
gdje ne hoće, tamo ja, Tocco Gina dove sei? Sì. Sì, perché non ti rispondi? No. No. Sì? Sì. Aha. Ja, zato, veš, kje so živeli? Zato, ker hteli čim so spekati štete. Ah. No, allora Zema, c'è dentro o in panchina? No, niente, quasi 2-0. Quando dei giovani. Aha. Ok, se sentimos, dai. Gasolano fresca, de testa, una leggera tutti, perché è alto, più alto. Vincenzo, aveva due passaggi. Ok, sto sentendo. Ok, ciao ciao. Gurica zmaguje.
Ja, sebi mogu. Si bo zdaj samo bila jedna pauza. Dobro, da je kakšen oblakca. Zara nisam pili ove semena. Še 6 minut. Ne. Dvej. Ja sam htjela vidjeti, Danes si navajena, danes se te veliko. Ne, v ponedeljku. Na kalendarju.
to je videti, ne? Se pravi, danes še ni izgovora. Vladu imam samo tako, ne, bratko. Imam tle, Uvek kupi vodu, radna. Pa žena postupil za to. Pa žena postupil. Doma. Hitro vas to prvo hraji. Ja nisem to počisti, ne, no to je var. Ja, prišla sem. A tista sem jaz, sem videla taka, da jih ni škoda, ker sem imela to. Ja, vemo, što se zdi, da se prije ustroja. Viš tak, nočk nosa ti vse umazano. Tega nisem Pa ne moreš dopovedati, če veš na takih zborah. Nisem pozabil. Ne, nisem pozabil. Ne, nisem pozabil. To poznam, če imam zakusa in eno Frančiska nisem kusil. Bom prišel ponedeljek, torek bom prišel. Ne, no, ne podarjujem. Poprej v torek. Veš ne uporabljaš. In poleg na koncu se že ne nista. Prav. In jaz sem ostali en tlek, je vrstov in podgore roka. Kje dresi so do 15? Ne, ni potrebno. So rezervni. Imam parčo poletje. Zdaj, ja, imate malo. Okej. Devan.
Peca, res, pojema je, da se da. 50 je bilo, da se nota. Bravo, bravo. Mango. Vedi Mango? Mango. Bravo, bravo, evo! Bravo, Bilje! Vidi kaj tudi za van. Ajde, ajde, sve pustilo. Nisam alergičan, se ne znaš. Ja. Kaj misliš? Nisam mi hormona. Stav se, ajde, ti držimo. Daj puške sam. Navadila se jih je. Marko! Ajde, put, velo zloči, Dajte stari. Gdje misliš si da čale? Učitelj Čevlje. Porešiti. Glavna poved, ja? Bom še enkrat pogledala, Hello? A ja se bi to še. Sì. Ma che... Ma quando? Mamma è entrata al telefono.
Era 3-0, adesso è 3-1. Non l'ho visto il gol perché Ima dosta čirešom šnopci, veš. non l'ho visto il gol del Decano. Dobro šnopca, ja vprašavaš. Ma devo rispondere a te. Še več bi naredili bil. Je fliš? Kako se za to vprašava? Sì? No, govorimo. Mai ali je puna luna. Je bo puna luna. In tudi če bo padal dež, dokaj se nam bo tehnika. Cosa per l'occhio? Deva Bilje! Si torna. Sì, sì. E Musa dove l'aveva fatto giocare? Sì, sbagliava un passaggio, non l'ha fatto, cioè era, poteva dare di più il grinta, però non è adesso ha messo dentro 5-6 di soldi e niente, questo è ancora. Ma sembra che non gioca, perché il Decane non gioca la squadra.
Ti. A bi šlo čez mrežu. Kam se ustrašil, ne? A to se ne prima. Da si še svoje. Kako ju pa zmede mi? Si gledal sam? No. Ok, 10 cm. Sì. Sì. Triena. Drugi tjedan. A potom sam hodila in pred Da je tako bolnica.
Ti ćeš u iskak, u mango iskak. Eno majka nego. Da ne bo dao vrečko. Dio pere, zmrzline i nešto kako tamo. Ako ne znaš majka, dosta je. Ti se rekla pa si ti stehovnici. Samo ti lijepo jasno, no. Hey, jump, vai. Vai, jump. Idemo! Dej! Gol! Še. Dej jogo, dej. Gol. 3-2. Bądź toczny.
6 ajde! Bravo, Jure! Evo Bilje! Zatraj. Onda še golica. Evo! Dajmo naprej, dajmo! Naprej, če ni naredila. Jaz prav moram, da ne gre naprej. Ne bi mora preveč žao. Slavi. Pejdi, pejdi, daj. Ej, gremo! Gremo! Še, pejdi. Treba zdigniti vedno. Dobro. Bravo. I nasjedli na njihovo igru. Ja. Ajde, otkri se uzaj, ej! Ne, Dio pa.
Razvijeme majce. Se mi zima. Gremo! Sedam. Treba močno nogo. Še, pridi. Gremo! Kaj se ustavljaš? Bravo. Bravo. Če mora biti bolj močna. A ni bil kot? Tup. Čista žoga je bila. Ja, lahko je. Okay. Roke! Vedi pošel. Spred, proč. Prosto. Koga čakaš? Vidi, no. Krpala. Še.
Letos meni, ker vem, da je na Mari. Pejdi zdaj, pejdi. Ja, če letos pa leta prije, smo Pejdi. malo prerasle, ja. Še, Žan. Ne. Pejdi, nima kam dat. Nima kam. Nima kam. Škabo, veš? Gamba se da vidi tutte Ajde, pravo daj. Bravo, Baraca. Ajde, naprej, pida 1-1, ti griješ. Gremo! Ne podijat. Ja, ma morajo odigrati. Se mora odigrati, ni Marija. Prej in zdaj in če se ne, eden sam ne bo naredil. Ti, Maja, kamo ste, zdravniku? Zdravniku? Ja, ne vem, ne vem. Kje ti priporočam, da pokličeš rešilni? Prej rešilni, odpraviš takoj. Ja, je Odpraviš takoj, ja. je na urgenci po Ti čakaš po 8. To mene zapovedni. Pokličeš rešilni, rešilni prije iskati, papirje.
je tako je rešeno. Kaj na vas? Ti pa moraš čakati. Jaz pa na potnicu, pa uno, pa tretje, pa četrto. Ja. Prej rešili. Bravo, Bilja. Neću mladenca. Okay, grejo v Piran, mladenci. Ne. Ne? Kam? A že danes? Jutri. Bi lahko zjutraj sporočili, da ne bi igralcev, da ne bi niti hodili dol. Ja. Tu je isto, povedi mene,